Iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imirwano ikaze irakomeje hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa M23. Imirwano irabera muri teritwari ya Nyiragongo kuri borne ya 13 Mambo rwa 13 hafi y'umupaka w'u Rwanda na Kongo. Amasasu arumvikanira kandi makartier hafi ya yose mu mujyi wa Goma. Turahamagara abanyamakuru b'ijwi ry'Amerika i Goma no ku ruhande rw'u Rwanda mu mujyi wa Rubavu aho ibikorwa byose byahagaze. Ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara Kivu ya ruguru imirwano ikaze irakomeje hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa M23. Imirwano ibera muri teritwari ya Nyiragongo ku rumambo rwa 13 borne 13 hafi y'umupaka w'u Rwanda na Kongo muri groupement ya Munigi no mu gace ka Mubambiro mu burengerazuba bwa Goma. Amasasu arumvikanira mu makartier hafi ya yose mu mujyi wa Goma. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika aravuga ko abaturage batekanye. Jimmy Shukrani bakomera wiriweho. Mwiriwe neza Venuste. None amakuru aho ngaho kuri Goma ubu tuvugana uhagaze hehe, uherereye he? Ubu tuvugana ndi muri quartier ya Keshero muri commune ya Goma, ni mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. None mu yandi makartier umutekano wifashe ute? Mu yandi makartier ndetse n'ahangaha uko byifashe muri aya masaha, amasasu ari kumvikana hirya no hino. Amasasu ku ruhande rumwe tubona ko ari guturuka ku ruhande rwa Wazalendo ndetse n'abasirikare bamwe ba FARDC bari hagati mu mujyi. Amasasu byari kumvikana muri quartier hafi ya zose z'umujyi wa Goma, ariko abaturage ubona ko batuje bategereje ikiri buze kuba, kuko kugezana n'ubu imirwano ibibombe birimo kumvikana hirya y'umujyi wa Goma kabisa, ariko abaturage ubona ko batuje Venuste. Iyo uvuga ngo imirwano irumvikanira hirya y'umujyi wa Goma ni hehe magingo ya FARDC n'umutwe wa M23 bararwanira he? FARDC na M23 ubungu bararwanira muri teritwari ya Nyiragongo, hirya ku mupaka uhuza ibihugu byombi. Nk'uko wenda abantu benshi bagiye babibona, na ahantu hitwa kuri borne 13, ni muri groupement ya Munigi. Ubu niho imirwano iri kubera, ariko mu burengerazuba naho imirwano iracyarimo kubera mu gace ka Mubambiro, nubwo kugeza ubu M23 itarinjira mu mujyi wa Goma, ariko imirwano iri kumvikana kuko za bombe n'ibisasu bya rutura by'imbunda za rutura birimo kumvikana muri utwo duce mu za ruguru Venuste. None abaturage urambwira ko batuje, ariko se hari amaduka yafunguwe, hari amashuri yafunguwe? Ni iki gikorwa kigaragaza ko abaturage batekanye? Gutuza mvuga nuko nta muntu ubona, mbese mu mujyi ubona nta bintu by'amapanike birimo, kuko amaduka kugeza ubu arafunze, ndetse no ku muhanda mugari. Mu kanya mvuye ku muhanda mugari uva mu Sake
nta moto ziri gutambuka, gusa ikiri gutambuka ni ambulance za gisirikare ziri kuva muri Mubambiro, nizo mbonye mu kanya ziri gutambuka mu muhanda mugari, ariko muri quartier abaturage bose barahagaze, nta maduka yigeze afungura kugeza ubu ngubu. Mbese ibikorwa mu mujyi wa Goma kugeza aya masaha byose birahagaze. Jimmy Shukrani Bakomera, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu mujyi wa Goma, ukomeze ukurikirane ayo makuru. Hagati aho nkifurije umunsi mwiza. Murakoze kandi namwe akazi keza Venus. Ku ruhande rw'u Rwanda mu mujyi wa Rubavu ibikorwa byose byahagaze, nta maduka afunguye, amashuri arafunze, bamwe mu baturage batangiye guhunga bava ahegereye umupaka, bamwe bakerekeza i Musanze. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa ari i Mahoko. Eric Bagirubusa, wirweho? None aho ngaho ku ruhande rw'u Rwanda i Rubavu iniki wabonye, umutekano wifashe ute, bimeze gute? Venus Nshimiyimana, ni ibintu bidasanzwe. Ngerageze kukubwira imipaka yombi ari umuntu petite barriere ukunda kurangwa n'urujya n'uruza yafunzwe, na grande barriere yafunzwe. Harumvikana ibisasu byinshi cyane. Ku ruhande rw'u Rwanda bagiye mbona abasirikare bakajije umutekano, hari n'umurongo w'abasirikare nabonye wegera ku ruhande rwa Goma. Umujyi wa Goma urumvikaniramo ukurasana cyane. Nk'ubu nabaye mvuye muri Gisenyi negerekeza haruguru gato Mahoko. Imahoko yo nabwo ndacyabyumva, nabaye ndi kumwe muri iyo mipaka ya grande barriere. Ndi n'umunyamakuru wa BBC Mwambutsa Jean Claude, tugiye kubona urusasu rwa bombe ruraje ruguye aho ngaho, ariko ubwo ngubwo ntawe rwishe. Nkurikije uko twabibonye n'ubwo twahise twiruka, abamotari bose bari bahari bahise bagwirirana hasi, bahita bakwira imishwaro. Venus Nshimiyimana, ibyo nibyo nakubwira. Ariko noneho hano ku Gisenyi ibintu hafi ya byose byahagaze. Abanyeshuri bavuye mu mashuri, ibigo byose bafunze bagiye mu rugo. Hanyuma rero ubwo ndi hano Mahoko, ariko abantu bari guhunga bava muri Gisenyi berekeza i Musanze. Nanjye tuvugana mu modoka yanjye nazanyemo abaturage banyatse rifuti. Venus Nshimiyimana, mbagejeje hano Mahoko igihe ngitegereje gukora akazi. Ubundi bashaka ko mbageze i Musanze, ariko ntibyakunze kubera ko hano n'ibinyabiziga byabuze. Venus Nshimiyimana, icyo nakubwira ni uko n'abakozi b'umuryango w'abibumbye MONUSCO bari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza kuri uyu munota bamaze guhaguruka, bagiye mu mabisi yo ku ruhande rw'u Rwanda, bari barangajwe imbere n'imodoka ya polisi, kandi nanone bakurikiwe inyuma hari imodoka ya gisirikare, ingabo gisirikare cy'u Rwanda. Ariko se kuri abo baturage ba Rubavu, abo washoboye kubona, baravuga iki kuri iyo ntambara? Venus Nshimiyimana, urabona ko muri rusange abaturage ugereranije ukuntu bari bameze nk'abashongereye urugamba, bafite ibitekerezo bitandukanye. Umva nk'abangaba uko nasanze bari mu gikundi cyabo cyangwa mu gatsiko uko baganiraga kuri uru rugamba. Nijo basanga bagiye fata ngo mama sasa zanije ngena ngi kwikurikirana. Ndi kwa n'uyu mama. Uno mama yagize gafata mama Jeanne niba fata ngo manamwe murahunga banahigiseye. None urebe kumba batipe babazengurutse kare. None urebe ukuntu basubwenge. Hano barano kuri koresho wahageze. Urageze n'amaduka zirimo. Bara basirikare bamenye hari. Banyuza no kumupaka bari kuri njije. Naho ndebeze. Ko nabarishije ubwenge. Bana bose bakora umutekano hano nabatetse myabira imodoka bikoreye. Bagiye barabafasha. Babanyura hano n'amaguru. Karaje handi cyacyuga Kagame yiyamamarije yamara kuri koresha. Niho ibimodoka bya Sanyasirikare biparitse n'ingubi n'ibikoresho. Nyine reba banyuze hano, bambukiye hano. Naho ndebeze. Kuva cyafashe kare. Reba aho bakwambukirira hano. Ntabwo mubyishimiye gute? Oya, ndo wakuza ko mugenzi wawe. Kuri barayive kuko bari abanyamakuru bari kuri peti kuri garande bari kuri live bari bagaze muri etage ku kamera live nanjye gare banakwanga uno no wacu nambaye teni yacu abakaga kobwa ko mbitse nakuzukundu kari kwishimogira ngo kazi Goma nanjye neza ushama manani reka nkubwire buriya kubona Kagame yarahira mu ndahiro tinimba ntarayifata nzava ku buyobozi bari kintu gikomeye nyine harabari kuvuga ngo ubundi Kagame ndatari katari urayobora oke hayoborwa na mbifatwa ntakibazo ari kwizina n'u Rwanda ntabindi bibazo shamani bafite igihugu kinini baduheho
Nukuri nuko tutaganira n'abantu kuba Gisegeti yagize yaranze kurekura si uko ari ikintu kinini twa turi gufata biriya bintu byo byonyine birimo by'agaciro ribamo byose agaciro niho bahereye bari gufata reba ibintu agiye gutakaza mbabarira nandishimye burangiye hano n'umuntu wamvugira uruhande nabi ngo turabaye kare nawe urabivugira mu ruhande nabi njyewe ndishimye pe da bajya kuri gahunda bari bose bari mu Rwanda bose bari kubarangana batazi itegeko ngo umukomane usanga muri Kongo hano hare wahabonye ni hariya gaho ni hafi bari hafi kabisa hano bari hano mu kibuga usanga mu kibuga hari abari kurwana ni hariya uriya mwotsi uri kubona hano amasaha amaze kwagwa asaga 20 muri guhagarara hano kubera iki niba mushaka gupfa mujyana mu muhanda genda uko bayitoboye genda ugere kwa uriya muryango wo hasi urebe uko bimeze cyangwa hari amahari y'amagare y'abamugaye kuki mushobora mu rupfu murureba nk'abantu bazi ubwenge hano nturi ku rugamba umugore akumva ngo uguye avuga ngo uri gushungera iki tera akagozi hari hasi. Eric Bagiruwubusa mu kanya wambwiraga yuko wabonye abasirikare b'u Rwanda hafi aho ngaho y'umupaka bo bitwaye bate barabyifata mu bate? Abasirikare ku ruhande rw'u Rwanda bagiye kurinda imipaka noneho kwa kundi abaturage ari benshi bagenda bashaka kwegera ku mupaka abasirikare ku ruhande rw'u Rwanda barashe hejuru kugira ngo abaturage babashe kuhavana cyane ko hari n'izindi nzego z'umutekano ubona ko zitambaye impuzankano zagendaga zikumira abo baturage kugira ngo babashe kwigirayo amasasu rimwe na rimwe atabakomeretsa na cyane ko hagenda havugwa hirya no hino ko hari ibisasu byagiye byica abaturage ku ruhande rw'u Rwanda abandi bagakomereka gusa nkakubwira ko njyewe uretse kubyumva gutyo nta muturage niboneye n'amaso yanjye. Eric Bagiruwubusa umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Mahoko i Rubavu ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Ndagushimiye nanjye Venuste Nshimiyimana kandi nkwifurije nawe umunsi mwiza n'akazi keza. Bamwe mu batuye umujyi wa Goma bakomeje guhunga bagana mu Rwanda. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika aravuga ko abinjira basaba ubuhungiro bakirwa, akongeraho ko abanyarwanda bashaka kwinjira muri Kongo bagiye guhaha bakumirwa n'abashinzwe umutekano. Ku murongo wa telefone kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Gloria Tuyishime wiriweho. Aho ngaho i Rubavu uri niki muri kino gitondo ushobora kuvuga ku rujya n'uruza rw'abaturage hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda? Icyo navuga ku rujya n'uruza nuko nta rujya n'uruza rukiri ku mipaka ihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko ari ibiri. Mu by'ukuri ntabwo abaturage ntabwo nyine imipaka yafunzwe nko gufungwa ariko nta baturage nanone bemerewe kwambuka usibye abaturage gusa bari guhunga bava mu mujyi wa Goma baza mu mujyi wa Gisenyi. Kuri iyi nshuro haje abaturage benshi cyane bo mu mujyi wa Goma bitandukanye no ku munsi w'ejo. Ejo batangiye kuza nko mu masaa 6 ariko none ubu ngubu n'ubundi batangiye kuza nko mu masaa 4 ariko noneho n'umubare mwinshi wiganjemo abagore n'abana bitwaje ibyo nyine bahunganye imyenda ibiryo n'ibindi byinshi bitandukanye. Uretse abo baturage nta bandi bantu babonye bambuka bava kuri Goma baza mu Rwanda? Abandi nabonye ni abasirikare b'igisirikare cya FARDC cya Kongo nabo bambutse bari benshi cyane ariko bambutse aho batangiye gusakwa na guverinoma y'u Rwanda bamburwa intwaro zabo kugira ngo noneho babashe kwinjira nk'abaturage basanzwe badafite intwaro. Amakuru dufite aravuga ko hari amasasu yagiye ava hakurya akagwa ku butaka bw'u Rwanda. Ibyo ngibyo nawe wabibonye? Yego Venuste nabibonye rwose. Hari amasasu wabonaga ava navuga ko ari nk'udusasu dutoya twavaga niba ari ibisigazo by'isasu niko navuga ava mu mujyi wa Goma aho imirwano iri kubera agwa mu mujyi wa Gisenyi aho abaturage bagiraga ubwoba nyine bagakomeza bagahunga. Ibyo byahise bituma abamotari amamodoka ibinyabiziga byo byose biva mu muhanda abaturage batangira kwihisha mu nzu kugira ngo ayo masasu urwo rusaku rw'amasasu n'utwo dusasu nyine turi kubagwaho kugira ngo tutabasha kubakomeretsa. Gloria Tuyishime umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Rubavu ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Murakoze cyane.
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yacanye umubano n'u Rwanda mu gihe inyeshyamba za M23 irushinja gushyigikira zikomeje guhangana n'ingabo za leta hafi y'umujyi wa Goma wo mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Geoffrey Mutagoma. Iyi ntambara imaze guhitana ingabo 13 mpuzamahanga zaje gucunga amahoro n'abasirikare b'amahanga baje gushyigikira Kongo. Imaze kandi gukura mu byabo abasivili babarwa mu bihumbi. Mu byumweru bishize ingabo z'umutwe w'inyeshyamba wa M23 zigaruriye igice cy'ubutaka bwa Kongo gikikije umupaka wayo n'u Rwanda, ari nako zigenda zisatira umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Uyu mujyi utuwe n'abagera kuri miliyoni 2 ni izingiro ry'ibikorwa by'abacunga umutekano n'abatanga imfashanyo ku baturage bari mu kaga muri ako gace. Inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye yimuye huti inama yayo yagombaga kuba uyu munsi ishyira ejo ku cyumweru. Ku mugoroba wo kuwa gatandatu, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kongo yatangaje ko icanye umubano n'u Rwanda, ihamagaje abadiplomate bayo bose bariyo. Mu gitondo cy'ejo ku cyumweru, urusaku rw'amasasu y'imbunda nto n'inini rwumvikanye hafi y'umujyi wa Goma mu birometero bike uvuye ku mupaka w'u Rwanda na Kongo. Kuwa gatandatu, ingabo za M23 zavuze ko zatsinsuye igitero cy'ingabo zishyize hamwe gufasha leta ya Kongo, harimo n'iza ONU ndetse n'iz'umuryango wa SADC. Abasirikare babiri bakomoka mu gihugu cya Afurika y'Epfo baguye muri iyi ntambara kuwa gatanu, undi umwe ukomoka muri Uruguay agwa muri iyo mirwano nanone kuwa gatandatu, nk'uko umukozi wa ONU yabitangarije ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press. Abandi basirikare 3 bakomoka muri Malawi nabo baguye mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko byemezwa na ONU. Minisiteri y'ingabo muri Afurika y'Epfo nayo yatangaje ko abasirikare bayo 7 bamaze kugwa muri iyi ntambara. Umutwe wa M23 wasohoye itangazo ejo uvuga ko ikirere cyo hejuru y'umujyi wa Goma kuva ubu gifunze. Iryo tangazo rirashinja ingabo zishyigikiye leta ya Kongo gukoresha iki kibuga kwakira no gukwirakwiza intwaro. M23 yasabye ingabo z'amahanga zirimo iza SADC no Burundi n'abacansho bashyigikiye Kongo guhagarika ibikorwa byose bakava ku butaka bwa Kongo. Impuguke z'umuryango w'abibumbye zirashinja u Rwanda gushyigikira inyeshyamba za M23 zigometse ku butegetsi bwa Kongo, ariko Rwanda rurabihakana. Umuryango w'abibumbye uragereranya ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo zishobora kuba zigera ku bihumbi 4. Urakoze Geoffrey Mutagoma. Hagati aho, inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye yateranye igitaraganya kuri icyo cyumweru i New York ku cyicaro gikuru cy'umuryango w'abibumbye iganira ku kibazo cy'iyi ntambara. Geoffrey, muri iyi nama impande zombi zongeye kwitana ba mwana kuri nyirabayazana w'intambara n'imvano yayo, wateye ipfuba ry'amasezerano yo muri Angola n'uburyo buri ruhande rurimo kuyitwaramo, cyane cyane ku byerekeye kurengera cyangwa guhutaza abaturage. Kimwe mu bishyashya byumvikanye muri iyi nama ni uko bimwe mu bihugu bikomeye birimo Burusiya na Pakistan bivuga ko imvano nyamukuru y'intambara ari amabuye y'agaciro acukurwa mu gace kaberamo intambara, aho kugaruka ku mpamvu zikunze kuvugwa ko arizo nyirabayazana wayo. Urakoze Geoffrey Mutagoma. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tugeze ku mwanya urubuga rw'imikino. Mu Burundi, ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru mu bakobwa iri mu myitozo yo kwitegurira imikino y'igikombe cy'Afurika. Desire Tungimana. Itariki 12 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka uheze niho habitombora i Cairo ku cicaro gikuru c'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF. Uburundi bwatomboye igihugu ca Burkina Faso. Olivier Niyungeko yashikanye abahungu mu nkino za nyuma z'igikombe c'Afrika mu 2019 niwe amenyereza abo bigeme. Intumbero yiwe nk'uko yabigijwe rya Amerika no gushikana uwo mugwi w'abigeme mu nkino za nyuma. Kugira abishikeko avuga ko bisaba ukwitanga kudasanzwe ku bakinyi no kubamenyereza, ari naco gituma bahise mu gutangura imyimenyerezo hakiri kare. Amakosa twakoze twarayabonye, muga menshi yari ama experience, nico gituma turiko turategura ingene dushobora kukenyera uko dushoboye kose, kuko muri aturafisa professionnel benshi gira hari akarusho bazoba batuzaniye
nayo ahandi ni ukwitegura nyine bikomeye. nicyo gituma twatumye ko abakinnyi hakiri kare kugira dutangure imyimenyerezo bamenyerane, hanyuma dushobore gukina urwo rukino turabe ko dushobora kurutsinda. ibibazo rero ko bizogenda neza kuko turavugana n'abo bakinnyi kugira bitegure mu mitwe. ndabwira nyine ingene twahushije ubwa mbere ubu ko dushobora gukora igishoboka cyose kugira dushobore kuronka iyo qualification. Olivier Niyungeko avuga ko bazokwifashisha abakinyi babishoboye aho bari hose atanumwe asigaye inyuma. Mu bo yatumye ko bakina hanze y'u Burundi abenshi bakina mu Rwanda mu migwi ya Police na Rayon Sport, tutibagiye umusatirizi kabuhariwe Sandrine Niyonkuru akina muri Misiri mu mugwi wa FC Massa n'abandi bigeme babiri bakina muri Tanzania mu migwi ya Simba Queens na Fountain Gate. Uwo mumenyereza akizera ko abo bakinyi babigize umwuga bafatikanije n'abari mw'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi bashobora gushika ku ntumbero yabo yo kwitabira inkino za nyuma za Afrika. za mikoro yabo hanze arakenewe rwose kuko baba bafite experience bamenyera amahiganwa kandi bari professional bakaba ari akazi kabo. cyo tubavuga ni tubaronse yobara amahirwe ya mbere akomeye. hanyuma amatwa nsumira bagiye bakina hanze nk'ubyo muri Suisse mengo yarabihagaritse abandi n'amakuru yabonse muga ngo manoza kugira ndabe ko botuzanira akarusho mu gihugu cy'Iserukiragihugu. Irina Hazwe Belize ni cegera ca Olivier Niyungeko. Kiretse kumwunganira mu bijanye n'ubuhinga, uwo mukenyezi yabwira Ijwi ry'Amerika ko hari ibindi byinshi akora kugira abo bigeme bashobore kubaho bisanzuye. Dufasha abo bakinyi kwisanzura. Hari igihe usanga umwana w'umukobwa afite ibibazo swatsi arwaye uwo munsi ugasanga yabyifashemo nabi mu kibuga, swatsi mu mutwe ntihameze neza, muhira hari ingorane, hari ikibazo, rero usanga mu kibuga ntariko arabyifatamwo uko wowe wabishaka nk'umumenyereza. Rero nk'umukenyezi mba ndi hajya bajya n'abakobwa biraborohera kubwira umukenyezi cyangwa uwundi mwigeme ingorane afise, nimba agwaye igisuma atarameze neza mu kibuga, biroroshe kwisanzura ku mwigeme cyangwa umukenyezi mugenzi we kuruta uko yo kwisanzura kumenyereza w'umugabo. Kubera Burundi na Burkina Faso ivyo bihugu atakibuga cemewe bifise kugira vyakire inkino mpuzamakungu, inkino zibiri zizobihuza zizobera muri Mali. Urukino rwa mbere biteganijwe ko ruba igenekezo rya 17 z'ukwezi kwa kabiri, ubwo gusubiriza nago ruba itariki 26 z'uko kwezi nyene. Inkino za nyuma bitekanijwe ko zizobera mu gihugu ca Maroc mu mwaka wa 2026. Mu mwaka wa 2022 Uburundi bwaritabiriye ubwa mbere mu mateka yabwo igikombe ca Afrika c'abigeme cabereye muri Maroc. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Bamwe mu bakinnyi b'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda baragaragaza inzitizi ziri mu myiteguro isiganwa Tour du Rwanda 2025 ribura igihe kitageze ku kwezi ngo ritangire. Jean Claude Munyandinda. Mu gihe habura igihe kitageze ku kwezi kugira ngo mu Rwanda hatangire isiganwa ry'amagare ngarukamwaka rizenguruka igihugu Tour du Rwanda, bamwe mu bakurikiranira hafi uyu mukino bafite impungenge z'uko abakinnyi b'Abanyarwanda batazitwara neza muri irushanwa riri mu masiganwa yo ku rwego rwo hejuru ku mugabane wa Afurika. Impamvu nyamukuru ituma hari abakeka ko u Rwanda rushobora kutazitwara neza ni imyiteguro iri ku rwego rwo hasi. Mu myaka ya vuba itambutse habagaho amarushanwa y'igihugu yarazwi ku izina rya Rwanda Cycling Cup yasimburanaga mu turere dutandukanye tw'u Rwanda, hanyuma umwaka ukazajya kurangira abakinnyi bafite imbaraga zihagije zatuma bashobora guhangana n'abakinnyi b'amahanga. Muri iki gihe ayo marushanwa yagiye nka nyomberi, ahubwo rimwe na rimwe hategurwa amarushanwa yubakiye ku nsanganyamatsiko runaka ifitanye isano n'imiyoborere y'igihugu kandi nayo ntakorwe mu buryo buhoraho. Moise Mugisha, umunyarwanda umwe wenyine washoboye kwegukana agace kamwe rukumbi k'isiganwa Tour du Rwanda kuva ryazamurwa mu ntera, avuga ko kutagira amarushanwa yo gutegura abakinnyi mu buryo buhagije akenshi ariyo ntandaro y'uko bamwe muri bo bikura muri Tour du Rwanda hagati mu isiganwa. Kwa bandona muba munsaba ibyo mutampaye, ntabwo wamaze amezi 3 nta competition nurangiza unyohereze muri kurusi y'umuntu umaze umwaka ataruka kina ama competition gusa umbwire ngo tuzajyana. Ndabizi urabizi neza ko hari iminota ya limit muri competition mo hagati o kugira baze banyaga icyamba ati ukuwemo ubwanjye ndibwiriza kuko ndambona ko ndagera kuri arrive ya minota baye inkumi. Undi mukinnyi usanga umukino w'amagare wararushijeho kuzamba muri iyi myaka ni Didier Munyaneza, avuga ko ikibabaje ari uko iyo hari ushatse kugaragaza ibitagenda ari uhinduka ikibazo. Ikintu kibura buno mu igare ntabwo navuga ngo ni iki, kubera ko hari uko umuntu abivuga abayobozi bakabifata personal kandi ntabwo bikwiye kuba personal kuko nabo kino kibazo kirabarenze.
ni ikibazo ahubwo bagakwiye kwicara akavuga ngo kugira bikemuke biragenda bite, ariko twe tubivuze abifata personal akumva ko washatse kumwataka kandi nta mpamvu yabyo. Icyo tugambira ari ukubishira hamwe, uko nimba tubivugiye muri media nibibuke ko nta handi tugomba kubivugira, kuko ngiye muri kano kanya uruhare rwo gusubira inyuma mu mukino w'amagare buri muntu wese ufite ahuriye n'igare abifitemo uruhare, buri muntu wese, haba abakinyi, haba abayobozi, haba abashinzwe amatekinike, bose babifitemo uruhare aho bigeze, kuko byaragiye birakureba byinshi, kuko urabivuga bakakwataka personal kandi wavuze we icyo ubona kandi cyanafasha. Gusubira inyuma k'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda byatangiye mu myaka 6 ishize, ubwo uwahoze ari umuyobozi w'ishyirahamwe ry'uyu mukino mu Rwanda Aimable Bayingana yavaga muri izo nshingano mu gihe cy'imiyoborere y'abamusimbuye aribo Abdallah Murenzi waje kwegura na Samson Ndayishimiye uyobora Ferwacy. Muri iki gihe nibwo hagaragaye uruhuri rw'ibibazo muri uyu mukino wari waramaze kwigarurira imitima ya benshi mu Banyarwanda. Muri izo ngorane z'agaterera nzamba twavuga gushyamirana na bamwe mu baterankunga bikarinda bigera no mu manza, gutandukana n'inzobere Olivier Grange wari usanzwe ari umuhuzabikorwa w'isiganwa Tour du Rwanda, kunanirwa kwitabira shampiyona y'isi y'umwaka ushize ku bakinnyi bo ku rwego rwa mbere mu bagabo. Uburiganya bwatumye bamwe mu bayobozi b'ishyirahamwe Ferwacy batabwa muri yombi, kuvanwaho kw'amarushanwa ya Rwanda Cycling Cup n'ibindi. Iyi sakwe irimo kuvugwa mu mukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda mu gihe hasigaye amezi 8 gusa kugira ngo u Rwanda rwakire shampiyona y'isi y'umwaka wa 2025. Isiganwa Tour du Rwanda ry'umwaka rizatangira ku itariki ya 23 y'ukwezi gutaha kwa kabiri, risozwe ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa gatatu. Rizaba rigizwe n'intera 8 zose hamwe zireshya n'ibirometero 812. Izo ntera za Tour du Rwanda ya 2025 ni umusogongero bakunze kwita prologue uzazenguruka mu bice bikikije Stade Amahoro i Remera, hakaba intera ya Rukomo Kayonza, Kigali Musanze, Musanze Rubavu, Rubavu Karongi, Rusizi Huye, Nyanza Kigali, n'umuzenguruko w'uduce tunyuranye tw'umujyi wa Kigali uzatangirira kuri Kigali Convention Center akaba ari naho uzasorezwa. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi, amazi make